thil mak chui chua theilo Superman film anchhia vanga thihna film thalo ente milem thalo le thomna thalo kol te hian mal somna kan dona kong andang ni te in hriata mal somna chu soilo chiatna le har sana ten min cham chil tla thin ni na lang ram huai film setanik le akai hnoi doi thiam na lam chi tol thana lam hoi en fo hian atak rama kan tak sa yen har sana ne uneu aron thlen thei pha hial oma milem thalo le thomna thalo setanik symbol sign le akai hnoi chuana kol te hian chiatna lam hoi in min hruai thin ni in alang chung thil thalo kan kol te chu sual setana man ruan ni miau wang ani chu wangin film khurangai hlia kan hriat lo le rin phak lo lama tangin setana hian min lo ngai sareng thin tlatani Superman curse ti hi pui thuna thilangai dan mak tak emo thil lompung pa ngai lo tak thleng emo soina ania hei an chi an tia chu thila chon van duina ra phak tak ka om tel tlat ni in an ngai thin han oi lo dona me bel tur om tam hle si ni thung Superman curse an ti bi ka hi chuan Superman film siam na in nam noi tel te chunga van duina thil ra phak le tri bai om tak tak thleng thin a kok bi ka abik takin film star actor Superman filma Superman lema chang thin tu te chunga china thleng zel thin soina ni chuan cheina atlak bok nian lo soi thin te chu pakhatna George Reeve ani Adventures of Superman ti filma khan kumsang ha ko somnga panni tanga kumsang ha ko somnga paria thleng chang tu nia kumsomli pangan in ataksa silai ka na nu ma omina thia ma se han fin fia chui zui thei ni tak lo wangin mani in thatanga puan ani panina Christopher Reeve ani superhero lema chang thin ania theatrical films a po kumsang ha ko som sari paria tatanga kumsang ha ko som riat pasari thleng khan alang ani amai ro chu kumsang ha ko som ko panga khan sakor chunga tanga tlai na zengta anu kum ko a kumsom nga panni mi ni in athitani pathumna ka kalin ani kumsang ha ko som ni chhovela Superman serial film a chang tu Superman ania ro kholna engemaw wangin a chhun zom thei talopa mase nuwa kumsang ha ko som sari pariat Superman film a Lois Lane's father angin a chang lea maktak main alin chuan Alzheimer disease an ti na nei ta a kumsang ha ko som ko pakwa a kumsom riat pariat mi ni in athitani palina Bud Collyer hi Superman cartoon siam masak ber kumsang ha ko somli pakhat atanga somli pathuma khan o voice tho tu nia kumsang ha ko somluk paruka The New Adventures of Superman tia po otho tu ni le ta poka kumthum nuwa circulatory element wangin kumsomluk pakhat mi nin athitani pangana Lee Quigley hi who played Superman tetlai anga changin kumsang ha ko som sari pariat film a khana langa kumsom pali tlinin kumsang ha ko som ko pakhat khan solvent abuse wangin athita a adam reilo hleni parukna Christopher Reeve hi Superman Clark Kent angin Superman film series Superman the movie sang ha ko som sari pariat Superman 2 sang ha ko som riat Superman 3 sang ha ko som riat pathum le Superman 4 The Quest for Peace sang ha ko som riat pasaria te changa ka alin angin Reeve po hi anuwa Superman film danga changtlak lova angai anileta anu mai ni somni pasari sang ha ko som ko panga a sakol chunga tanga tlavele in aringa bila October ni som sang ni pali khan lungphu cholin athi vele tani pasarina George Reeve hi kumsang ko som nga pakhata Superman film a khana changa ani poi alin le Reeve te ang thau khan chunzom tira tana tlak lova an ngai vele a anu juni som paruk kumsang ha ko som nga pakwa anu pui nei mani chi a silai ka na nu ma taksa omin ama ina thini hepo hi mani in thata puan ani pariatna Marlon Brando hi kumsang ha ko som sari pariat film a Jor Ellen angina changa afapa Christina chuan a unaw no bial pa chu silain kumsang ha ko som kwa khan akap hluma rei tak tan tirania anu kumsang ha ko som ko panga afanu po chu amale ma ain ti hluma Marlon poi kumsang ni pali khan athitani pakuana Margot Kidder hi Superman bial nu Lois Lane angina changa April sang ha ko som ko paru khan ni tam tak chung abil po tamhi amaya mase police nan char le ta a idare ro hi chuan sangni pani interview a
an chia chung chang ka chu aron hlia ve tla thung chu thil chu newspaper zong zong chuan han tilang lova mase Superman van in alam engting ni ta ka kar khatun August tha hian a chasuala voi thum ka lum nuwa telegraph pole su lo la chu ruam fi som nga tanga som luka ka zuk ta thange yang engwang mi te chuan chu an soi tu tat ngai si lo le somna Richard Pryor comedian Richard Pryor hi tun mai in drug addict ania ama po in tha tumin alo thi thel to nge nge ni kumsang ka zakwa somriat pathum Superman 3 akhan misual Gus Gorman angin achanga mase nuwa a film top lama Superman lam tang ni lein hero ni le ta thungani he film asan nu kum thuma sclerosis nan nei chu hriat chu ania December ni som sang ni panga kum som ruk panga mi ni in athita ni som pakhatna dana Reeve actor Christopher Reeve ti nu tang khan an chia chung chang me bel na hi soi chu atran ania me zumi lo na in chop cancer na in kum sang ni paruk khan kum som li palimi ni in athi ni som panina Jerry Siegel and Joe Shuster ani pani thon tu ziak tu le artist ania Superman thon thu le lempo hi ani pani phua hi ni kumsang azko somnga chuan Shuster mi chu a chiang lo ta lemzia an khap sakta tichuan sung zona ngai miau si wangin delivery man a tang tangot mai ni kongsang sanga har san ne wan to nuwa Siegel chu kumsang azko som ko paruka thi in Shuster chu kumsang azko som ko pania athita ni som pathumna Max and Dave Max Fleischer le Dave Fleischer ta hian Paramount Superman cartoon an siama pasent luan lo pha ve ta an studio po sum har sa in an tlu chena sa lea Paramount studio an shal nuin anei tutar chuan an unaw chuan an na toina ban ta mi amaya pakhazo phei chu ei tur nei lovin athita hialani sompalina Superman Return DVD siam chungchanga telve mi pathum zinga pakhat chu kailona tanga tlain a in hliam vaka pakhatang chu thil dik lo ti wanga vuak shepania ato ber chu tukver dar thalanga a in hliam vak bokani sompangana Kate Bosworth hi Superman Return akhan Lois Lane anga changa henu hi hunrei tak chung film star Orlando Bloom nen anloin kop thin ani mase he film chan nu hian anin threnta he in thena hi ani chuan Superman curse ni in angai ve thlatani chutinga an chia omnia rin na kara chuan an hoi mi te chuan chianan tok ve talo thungani pakhatna Dean Cain kumsanga ko somko lai holvela Superman Clark Kent lem Lois and Clark The New Adventure of Superman tia achana wangkhan Dean Cain hi chungko ming ani pha ta hialani film sangsanga po achang chozela engso Fraser and Law and Order made for TV movies le cameo appearance in Smallville ate hian alang vele zelani panina Brandon Root actor Brandon hi kumsang ni paruka Superman Return film achanga anchina zui velova atluang hle thungani pathumna Bob Holiday hi Broadway in It's a Bird It's a Plane It's Superman tia Superman lema changa he film achana wanghian engthil thaloma achunga thleng lo ti soibok palina Henry Cavill hi kumsang ni som pathuma Man of Steel a Superman lem changin le sang ni som paruk Sickle Batman vs Superman Dawn of Justice a telania Superman curse a omlo shim tin kathiang thil thalo le accident ka chu vandoina omve pa ngai ni tin asoi mi mai ni naga fireballs ka engthil nge ni tang naga fireball hi Mekong lights ti le bungfai payan nak ti te poin an soi thina Thailand rama Mekong River engti hria theilo thil mak danglam thleng thina ni hetiang deuh che hi Nongkhai province a te le lawa sa te po mu alo ni to thina meial hlom inzial lum al lu chu tuya tanga thlok chawin borok a thlok chho puru zel mai thina thil mak tak achan chui chu thei reng si lo ni meial mum len zong ero ain angvek big lem lova athan chu basketball tiat vel te po an hloma metar za ai sang thlengin anin vol chowa an bo zui ta thina zan khata fireball hi som te thloka achang son za lai te po om thina ni achan le wang ni thei omarin thu ne na scientific taka shilfia te pon oma shilfia na pakata chuan borok al thei chi phosphine gas chu an noi lama tam tak oma anron pu choka anal ta put po thina ni amai ro chu science lama tanga sui chuan chu tianga naga fireball om thei chan tur thil
chulai vel chon mu ani ho si lo shilfia tumna dang om le ta chu plasma physics lam mania boruka plasma orb azam vela chu electricity ha om chawa om thei ni loi bok si ni plasma ball om thei dan experiment reng chu high voltage capacitor microwave oscillator le microwave oven te mang chawin ani tlat phung sia chu wangin ama mai al mum lo chuak tangot thin chuan mithiam te lu ati hai hle thin ani kumtin october thatop lam november thati ra piangin fireball hi alo chuak zia thina riwa engman na ingai lem lova a al hlu ni top mai ni science theory pakhata tanga soidan chuan tui hnuai lama hian thil troi ramsa ran lung thi troi om nual maya an taksa troi atang chuan gas lo in siama gas chu tui pon lama an ron pu chuaka an alta mai thina ni mase helai bul vela cheng thin tarin dan chuan man lai thon tua rul pui nagan ti mai thin thokal chuak ania rul pui chuan he lui hi alu atlat nin an ring hlau thung ani chu tiang ani mio wang chuan silfiana fel fai thler thlor om thei der si lawa tun thlenga hriat thei ni hek lo chu amak le mai ti ngot lo chu mithiam te pon malak vak ngaina an shabik der lo ni